Hello, ni GC muravugana na Gadi nk'ibisanzwe guturuka muri company ishobora kubagezaho ibibanza amazu. Ibibanza byiza mu mujyi wa Gisenyi, amazu mu mujyi wa Gisenyi, mu nkengero, ibibanza bya make, ibya menshi, amazu ahendutse, n'ahandi wabisanga atari muri GC. Serivisi zose z'ubutaka, kata ibibanza, gukora mutation, aba engineer, nta handi wabasanga uretse muri GC. Uyu munsi rero turi mu kagari ka Rukoko, umudugudu wa Karukogo. Murabona turi hafi neza n'ikaragiro. Aha duhagaze ni hamwe n'ikaragiro rya Byahi, rya karagiro bakusanyirizamo amata. Imbere yaho gatoya bitugata gato ukagera kuri iki kibanza. Ikibanza cyiza gifite ubuso 480 birenga. Muri make hano haraburamo metero kare ebyiri gusa kugira ngo huzure ubuso 500. Ubwo ni 498. Ikibanza ni Kigali, gikora ku muhanda, ni muri quartier nziza, neighborhood imeze fresh cyane. Ikindi hano hantu turukwagurisha ku giciro gito cyane, miliyoni 30 zuzuye. Miliyoni 30 zuzuye uraza wibikeho ubu buso bwose. Iki kibanza ni Kigali. Abantu batuye muri izi quartier akenshi bagiye batura nko muri iki ugabanyije kabiri, ariko iki tuzanye ni rurangiza. Mwaza muri babiri mwakigura, mwaba muri umwe mwakigura, waba ucuruza wakigura maze ugahora wunguka. Iki kibanza mu myaka 5 iraza turakigurisha muri miliyoni 50 ndetse no kurenza mu myaka 5 iri imbere. Rero ngwino mu bambere ubike ubuso bwiza ku giciro cyiza. Mwaduhamagara kuri 078 387 555 kuri miliyoni 30 gusa zuzuye. Ibihe byiza, turabakunda cyane.